Ara d'aqueste cop anan començar la dictado amb l'opció número 1, que és l'opció, si voleu, per i novellaris, que és una dictado a traus. Tout le monde a son stylo ou alors sur le clavier de son ordinador. Començam i anam. Al bosc ramut. Al país naut. Al país naut, cad hostal. Al país naut, cad hostal, abio saval, faccio de camps. Faccio de camps, de pasturals, de prados, un laigo dei peschies. Un laigo dei peschies se distribuisio en desenats de besals. En desenats de besals, asagam l'amendre peso de terro. L'hostal un pau en arrière, prep des arbres bels, ero mai que mai bastit a mieg traves, perché d'un sul cop d'uel lo buriaire pusquesse vese lo mai possible del paisatge a l'entour. Le mai possible del paisatge a l'entour. Le monde de la terra. Le monde de la terra, che se suonava encara en aquel temps paisans e paisanos, faisonavo la natura amb respecte e intelligentio. Menant d'un escots fins a la perfecció, so que elo lor ufricio. Eran de combos verdejantos, traversados de rivets. Per las agache de camps del Rastul Zaune,
Duberts ou Duberts, aqui et là, qui rebation la lutte. Qui rebation la lutte. Des pastorals naturals en bas, fred del riu. Un passion los tropels. Entre laibregos violetos, al pè de calques rot calquies, et lo junt de lai sagnos, zonos húmidos et ácidos. Aves respondut a me 30 mots, me cal aro ajustar una frase entiera per tout le monde, una frase che fa 20 mots de mai. Eron de randals. Eron de randals espesses. Eron de randals espesses und s'abrigavo tout lu picciu pople, tout lu picciu pople, de lai bestios, crentusos. Eron de randals espesses un s'abrigavo tu lo picciu pople de lai bestios crentusos, virgulo. Un tresaur. Un tresaur mannat. Un tresaur mannat, virgulo. Un tresaur mannat, virgulo, protegit. Et presat. Punt. Torni dire aquella frase entiera per tutto il mondo? Eron de randals espesses un s'abrigavo tout lo picciu pople de lai bestios crentusos, un tresaur mannat, protegit e presat. És acabat per l'opció 1.